Ayhan, siguro, or basi. That means maybe in English. Ayhan, siguro, basi. Ayhan, siguro, basi. Posible or ayhan, that means perhaps in English. Posible or ayhan. Posible, ayhan. Mahimo, that means could be. Mahimo. Mahimo. Mahimo, posible. Like that could be possible. Mahimo. Posible nga matabo. It's possible to happen. So, posible nga matabo. Posible nga matabo. May posibilidad. It's a possibility or there's a possibility. May posibilidad. May posibilidad. May tsansa, that means there's a chance. May tsansa. May tsansa. Hindi ako sigurado, that means I'm not sure. Hindi ako sigurado. Hindi ako sigurado. Hindi ako patod or hindi ko patod. I'm unsure. Hindi ko patod or hindi ako patod. Wala ko pa nahibaluan. I don't know yet. Wala ko pa nahibaluan. Wala ko pa nahibaluan. Depende, it depends. Depende sa imo, depends upon you, or depends to you, with you. Depende. Wala pa mapatod, it's up in the air, it's unsure, it's uncertain. Wala pa mapatod. Wala pa mapatod. Tan-awon naton, we'll see or let's see. Tan-awon naton. Tan-awon naton. Ayhan amo ina, possibly so, or that can be possible, that can be, or maybe. Ayhan amo ina. Ayhan amo ina. Wala pa nakadesisyon, not yet decided. Wala pa nakadesisyon. Wala pa nakadesisyon. Sa temporaryo lang, tentatively or temporarily, sa temporaryo lang. Sa temporaryo lang. Kun mangin maayo ang tanan, if things go well, kun mangin maayo ang tanan. Kun mangin maayo ang tanan. Depende sa sitwasyon, depending on the situation, depende sa sitwasyon, depende sa sitwasyon.